mbifurije kugira wa gatanu mwiza cyane duhereye amakuru yacu mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru Sport mu ibara ry'umukara kikaba kitubwira ko Bartomeu yamaze gutanga umutwe we. Ibintu birakomeye cyane. Uyu mugabo akamaze gutangaza yuko nimba ari we kibazo yakemera kegura ariko Messi akaguma mu ikipe ya FC Barcelona. Uyu musitari munyargentine we aracyacecetse ariko akaba ashaka kuzavuga mu minsi iza. Mundo Deportivo ikayitubwira ati byose biri mu ntoki za Messi. Bartomeu akamaze gutangaza yuko nimba ari we kibazo yakegura kapiteni w'ikipe ya Barcelona akaguma mu ikipe ya FC Barcelona. Barcelona kugeza kuri ngo rero ntirumva n'ijambo na rimwe rya Messi. Messi icyo ashaka gusa nuko yava mu ikipe ya FC Barcelona. Mundo Deportivo igakomeza tubwira ko Paris Saint-Germain iri gutekereza yuko yakoresha iyi trio ikomeye cyane. Paris Saint-Germain mubonye ikamwunga kuri Neymar na Mbappe bafite ubusatirizi bwa mbere ku isi mu mateka. Mundo Deportivo kandi iratubwira yuko Ronald Koeman yamaze kubwira Antoine Griezmann yuko ubuyobozi ari we agomba kubuha. Ikimakuru Mundo Deportivo cyatubwira yuko Barcelona ikomeje gukora ishoka byose ngibone Gini w'ikipe ya Liverpool. Uyu musore rero umuholandi akaba akunda cyane Ronald Koeman ndetse arashaka kumutera rwose ingabo mu bitugu. Ikimakuru AS cyo cyatubwira ko Messi yamaze kwinjira mu ntambara. Messi akaba yamaze guca amazi rwose ibyo bya Bartomeu byo kwegura ngo kuko ngo ari we kibazo ngo yakegura Messi akaguma. Ibyo Messi ngo yamaze kubica amazi. Ikimakuru AS kandi kikakomeza tubwira ko uyu mukinnyi agishaka kugenda kandi arashaka kuva mu ikipe ya Barcelona itamubonyeho n'amafaranga makeya. Nta exchange y'amafaranga ibayeho, arashaka gusohoka mu ikipe ya Barcelona nyuma y'ibyo yayikoreye akagenda kubona. Man City akaba ariyo kipe yamaze guhitamo ko yajyamo. Man City ikabivuga ko yabemera no kubaha exchange y'abakinnyi akaba babaha Gabriel Jesus ndetse na Eric Garcia kubona. Paris Saint-Germain yo ikabitegereje ko Barcelona yajya mu nkiko yamara gutsinda yuko ugomba gutanga amafaranga akaba ari wakegukana Messi. Paris Saint-Germain yiteguye gutanga amafaranga yari yose. Ikimakuru AS cyatubwiye ko Luka Modric atigeze yanga ko yakongera amasezerano mu ikipe ya Madrid. Kontra irangira 2021 ariko we n'abamuhagarariye bakaba biteguye kongera amasezerano n'ikipe ya Madrid, bakaba batangira ibiganiro rero mu mezi ari imbere. Ikimakuru Marca cyo cyatubwira ngo ibi ngibi ntibishoboka n'undi so urabona bishoboka. Ikimakuru kikatubwira ko ikipe ya Barcelona ngo yapropoje Antoine Griezmann yuko bamutanga mu ikipe ya Atletico Madrid ikabaha Joao Felix. Ngibi ngibi rwose nibishoboka. Iki makuru nacyo iyi nkuru buranti cyayimajinyera. Ikimakuru Marca kandi cyatubwira yuko ku munsi wo kwa mbere ariko hazajya hanze calendrier La Liga ndetse n'icyiciro cya kabiri mu gihugu cya Espagne. Tuvanga twekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani. Cyakuru La Gazzetta dello Sport mu ibara ry'iroza kiratubwira yuko Zlatan Ibrahimovic yamaze kumvikana n'ikipe ya Milan AC akaba agiye kongera amasezerano anako bamaze kumvikana umushahara wa miliyoni 7 z'amayero ku mwaka. Uyu mugabo kandi akaba azagera ku munsi w'ejo kwa gatandatu nibwo azagera mu mujyi w'Imira. Uyu mugabo kandi Zlatan Ibrahimovic akaba agiye guhindurirwa nimero rero akaba agiye kwambara nimero 9 mu mugongo. La Gazzetta dello Sport kandi yatubwira yuko Sandro Tonali bikiri derby hagati y'ikipe ya Inter Domina ndetse n'ikipe ya Milan AC. Martin wa Milan AC akamaze gutanga miliyoni 38 z'amayero kugira ngo yegukane umusore ikipe ya Brescia, mu gihe Marotta y'ikipe ya Inter Domina ngo marabigendamo gakiya cyane yamanze gufata igihe. La Gazzetta dello Sport iratubwira ati Vidal n'ubu ngubu cyangwa se ntimuzongere kumubona. Akaba rero Arturo Vidal ashaka kuyishyira mu ikipe ya Inter Domina. Conte akaba yiteguye kumutangaho miliyoni 9 z'amayero kugira ngo amukure mu ikipe ya Barcelona, hanyuma akamusinyisha imyaka 2. Muri iyo myaka 2 akamuhemba miliyoni 6 z'amayero. Mu gihe kandi Zanga perezida w'ikipe ya Inter Domina akomeje gushaka Alexander Kolarov nawe akayamuzana muri iyi kipe. Izi na aferi zo gukurikirana cyane. La Gazzetta dello Sport kandi iratubwira yuko Juve iri kwitegura kwakira Moise Kean. Uyu musore n'undi birereye akaragiye mu ikipe ya Everton bikamunanira. Everton rero ikaba ishobora kuba yamutiza mu ikipe ya Juventus mu gihe cya saison 2 hanyuma ubundi bakabona kumugura. Nino rero umwagent wa Moise Kean akaba birimo cyane kandi akaba avuga ko bishoboka. Corriere dello Sport yo iratubwira ko Vidal na Kolarov bagomba kwigira mu ikipe ya Inter Domina ya Conte, mu gihe Zlatan Ibrahimovic yamaze kwemeranya n'ikipe ya Milan AC kongera amasezerano kuri miliyoni 7 z'amayero ku mwaka ariyo umushahara bazajya bamuhemba. Corriere dello Sport kandi yatubwira ko Fredkin yamaze kwanga miliyoni 50 kuri Zaniolo, akayavuze ati icyo ntago ari igiciro cy'uyu mukinnyi, turashaka kumukoresha. Ikipe ya Tottenham Hotspur mu gihugu cy'Ubwongereza ikaba iri kumushaka. Corriere dello Sport kandi yatubwira ko masaha 48 deal igomba kubirangiye. Eden Dzeko agomba kuba amaze kuva mu ikipe ya AS Roma yerekeza mu ikipe ya Juventus, mu gihe Arkadiusz Milik agomba guhita aza mu ikipe ya AS Roma.
affaire suivre. Correo dello Sport rero natubwira ko abakinnyi bagomba kurwana na COVID-19 harimo Pogba na Ndombele bo bamaze kwandura mu gihe ikipe y'igihugu Abataliyani hamagaye abakinnyi 37 Jorginho, Emerson Palmieri ndetse na Sandro Tonali. Abangaba bagomba kubanza gupimwa ndetse bagafesinga karantine mbere yo kwinjira mu ikipe y'igihugu Abataliyani. Correo dello Sport kivuga rero ibya COVID ikabitubwira yuko Abataliyani vuba hangaha abafana bari bugaruke ku kibuga mu gihe Abadage bo barategereje kugeza kuri Noheli. Nta mufana ugomba kuba wageze ku kibuga paka kugera kuri Noheli. Mu gihe kandi Abongereza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 bitegura gutangira kuzana abafana ku kibuga. Iki makuru ubwo nanakibwira amakuru meza yuko Abongereza ku munsi w'ejo match ya Brighton Hove Albion na Chelsea ya kicuti izabiriho abafana. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa cy'imakuru l'equipe cyo cyatubwira ati kuza Didi rero akaba ari Didier Deschamps toza ikipe y'igihugu y'Abafaransa wakoze surprise ahamagara Adrien Rabiot akaramaze imyaka 2 adahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa, hanyuma anahamagara bwa mbere Eduardo Camavinga umunyangora wahawe ubwene igihugu y'Abafaransa rero ukina ikipe Rennes, Houssem Oual umunya Algeria wahawe ubwene igihugu bw'Abafaransa ndetse na Dayot Upamecano kabisa akaba akina ikipe ya Leipzig. Cyeje mu gihugu cy'Ubwongereza ikinyamakuru The Telegraph cyo cyatubwira ko hari Maguire mu by'ukuri akaba afite ubwoba bw'ubuzima bwe, akaba rero ari bimwe mu byo yatangarije urukiko mu by'ukuri ajurira. Hari Maguire rero akayavuze ko yagize ubwoba cyane ubwo abapolisi b'Abagereki bamwegeraga, mu by'ukuri we akaba yaragize ngo ni barushimusi. Hanyuma umupolisi yaraje ngo amutakura akaguru, amutakuye akaguru Maguire abona ko bikomeye, haravuga ati rero aba bantu baramberera nabe. Ahita atangira kumubwira ati kariyeri yawe wowe y'umupira w'amaguru yararangiye burundu ntuzongera gusubira mu kibuga. Maguire rero yahise avuga ati aba bantu bameze nk'amabandi aba birayemo barabadishye, amaze kubadiha ni ibyo rero byo kumukira mu nkiko no kumukatira amezi 21 ndetse harimo n'iminsi 10 yose yiyongeraho y'igifungo. Maguire rero akaba yajuriye, mu gihe ikinyamakuru Daily Star kitubwira ko ubujuriye bwa Harry Maguire bushobora kuzagenda bugafata igihe cy'imyaka 2. Hagati aho rero Gareth Southgate ntago yaba amaze iyo myaka 2 atamuhamagara, agomba kuzongera akamugarura mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Ikinyamakuru Daily Star kikagarutse ku magambo y'ejo ya Rivaldo watangaje yuko bibabaje ko Messi agiye kuva Camp Nou, ariko akavuga ati ni byiza cyane kuba agiye mu ikipe ya Manchester City ndetse akagera muri Premier League akanasangayo Guardiola. Ikinyamakuru The Star kiri kutubwira ko Ancelotti n'abayobozi be b'ikipe ya Everton yo gukoresha ibishoboka byose kugira ngo basinyishe James Rodriguez umunya-Colombia w'ikipe ya Madrid miliyoni 31 z'amapound akari amafaranga bifuza gutanga. Demira kandi iratubwira ko Paul Pogba yamaze kwandura COVID-19. Guys tugomba kumeza kwirinda ntago byoroshye. Ikinyamakuru Demira kandi cyatubwira ko Jose Mourinho ari gukora ibishoboka byose ngashaka waza gusimbura Harry Kane mu gihe yaba agize ikibazo cyacyo cyose cyangwa se mu kibuga kumufasha kuba yamwakira muri match zimwe na zimwe. Akari gushaka rero Diego Costa yakwanga akazana Callum Wilson ikipe ya AFC Bournemouth. Ikinyamakuru Demira rero kikacyagotse ku magambo ya Mikel Arteta babajije kuba Messi yaza muri Premier League, yavuze ati ni ibintu byiza cyane byo kwishimira mu by'ukuri abakinnyi nk'aba ngaba kuba baza muri shampiyona. Umunyamakuru ati agafesinga Arsenal. Mikel Arteta ati nta kibazo, ati nibyo, ati bundi se ko twanahura no muri Champions League, ati nibyo tugashaka amasolution tugahora dutekereza ko twahangana nawe, ati ibi ari byiza cyane kuba abakinnyi nk'aba ngaba muri level baza muri iyi ligue y'Abongereza. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko COVID ikomeje gukubita kawo kabisa umupira w'Abongereza. Ikipe y'igihugu y'Abongereza ifite case 5, Chelsea ifite case 8. Izo case 8 harimo Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori na Pulisic bari muri quarantine, n'abandi bagomba kwiyongera muri quarantine harimo Michy Batshuayi, Jorginho, Emerson Palmieri ndetse na Ross Barkley. Tottenham Hotspur Ndombele yamaze kwandura, Paul Pogba yamaze kwandura, Kane ari muri quarantine, Bissaka ari muri quarantine, Arsenal abakinnyi 4 bari hanze. Ikinyamakuru The Sun kikatwereka hangaha line up y'abakinnyi ba Chelsea bagomba gufesinga barwana na COVID amangaba, urabona ntago byoroshye. Iki kinyamakuru kikanongera kitubwira ko imyiteguro Chelsea itazagenda neza cyane nyuma yuko Thiago Silva yagombaga gupimirwa mu Bwongereza, byabaye ngombwa ko bamupimira mu gihugu cy'Ubutaliyani ku bijyanye na medical kugira ngo aze mu ikipe ya Chelsea. Ben Chilwell bamuguze yaravunitse, nawe ntago byoroshye mu by'ukuri kugira ngo azahita atangira n'ikipe ya Chelsea. Kai Havertz agomba kuzaza, nawe niba mara kwemeranya agasinya ikipe ya Chelsea azafesinga karantine y'iminsi 14. Madirime ya Chelsea ntago byoroheye. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko Gareth Southgate afite ubwoba bw'ikipe y'igihugu y'Abongereza kuba ishobora kuzakina match ifite za Denmark na Iceland idafite Marcus Rashford. Akayagize ikibazo rero ubwo batsindwaga n'ikipe ya Sevilla muri Europa League. Nungu rero ngo bagomba kubanza akareba stati y'iyo mvune uburyo ihagaze. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko Pep Guardiola amaze kuvugana na Messi kuba yazanye ikipe ya Manchester City bamaze kubyumvikanaho. La Nacional yo mu gihugu cya
Argentina kare yashyize hanze ivuga ko ifite audio rwose ya Pepe avugana na Messi, ariko Sky Sport ejo ku munsi w'ejo ikaba yarabihakanye ivuga ko zari fake audio. Ikinyamakuru The Times cyo kikakomeza kitubwira yuko ibiganiro hagati ya City ndetse na Barcelona na Lionel Messi na Man City bigomba kuzakomeza icyumweru gitaha. Ikinyamakuru The Mail kikaba cyatuzaniye amatransfer yihuta hano. Ikinyamakuru kikaba kitubwira ko nyuma y'uko Celtic isezereye mu marushanwa ya Champions League, rutayizamure Edson Edward akaba ari gushakishwa cyane ikipe ya Leicester City nayo imbere cyane. Ikaba rero siyo yonyine iri muri uru rugamba, harimo Everton, Aston Villa, Crystal Palace ndetse na Newcastle. Tottenham Hotspur ikaba iri gushaka Matt Doherty miliyoni 12 z'amapawundi, akareba bashaka kumvikana n'ikipe ya Southampton, akareba bamusimbuza Aurier ushobora gushakishwa cyane ikipe ya Mirase ndetse n'ikipe ya Bayer Leverkusen. Fulham irashaka umuzamu ikipe ya Tottenham Hotspur Paul Gazzaniga, mu gihe Liam Brewster akaba umusore ikipe ya Liverpool marashakishwa cyane ikipe ya Sheffield, mu gihe kandi Lucas Torreira ikipe ya Arsenal ashakishwa n'ikipe ya Fiorentina. The Mail ikaba inatubwira ko Troy Deeney ari gushakishwa cyane n'ikipe ya West Bromwich Albion, rutayizamu w'ikipe ya Watford. Rezami bifuriza umunsi mwiza cyane, kandi mukomeze kubahiriza amabwiriza yo gushyiramo intambwe, kwambara agapfukamunwa ndetse no kwirinda ingendo zitari ngombwa, kandi mwubahirize gutaha kare cyane saa moya muri mu rugo. Rezami ibihe byiza cyane, Imana ibarinde.